Reka nongere mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi bacu. Aha ni ku Ibendera TV, nitwa na Cretin Ntirishwa. Amakuru atugeraho aka kanya aravuga yuko ibintu bikomeje kutaba byiza. Ni nyuma y'imvura yaraye iguye, hanyuma ikaba imaze guhitana abantu basaga 95 mu ntara y'Iburengerazuba n'abandi bantu 14 mu ntara y'Amajyaruguru. Ni abantu benshi cyane. Ni ibintu kandi bitari biherutse, ni n'inkuru itari nziza, ariko kandi ni ukwihangana. Nitwa na Cretin Ntirishwa. Ikaze rero mu nkuru tugiye kubagezaho uyu munsi. Niba wamaze gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, Imana iguhe amahoro. Twagiye rero. Ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba bwatangaje ko abantu 95 aribo bamaze kwitaba Imana, bakaba bishwe n'ibiza ndetse n'imvura yaraye iguye ikibasira by'umwihariko uturere twa Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Karongi. Guverineri w'intara y'Iburengerazuba François Habitegeko yemeje ko ibikorwa by'ubutabazi biri gukorwa kugira ngo hamenyekane abandi baba bagwiriwe n'inzu bagasiga ubuzima bwabo muri ibi byago by'ibiza. Aha yagize ati ni imvura yaguye ari nyinshi ijoro ryose ku buryo uturere twa Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro na Karongi bagize ibibazo bikomeye cyane. Twabuze abaturage benshi cyane ku buryo ubu twabaruraga 55 bamaze kwitaba Imana. Ubwo kandi ntabwo tubariyemo abakomeretse, abagwiriwe n'inzu ndetse n'abahuye n'ibindi bibazo birimo gusenyerwa amazu. Magingo aya Guverineri Habitegeko avuga ko abahitanywe n'ibiza bakomeje kwiyongera, aho kugeza ubu bamaze kuba 95 mu ntara y'Iburengerazuba, kandi ibikorwa by'ubutabazi no kubarura bikaba bikomeje. Imihanda myinshi yafunze, ariko abaturage bari kugerageza kuyifungura, ndetse hari n'ahari kwifashishwa mashine zakoraga imihanda mu gufungura imihanda yagiye ifungwa n'ibiza ndetse n'inkangu. Guverineri Habitegeko arasaba abaturage batuye ahantu hari gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuhava byihutirwa. Imvura yaguye mu ntara yose, gusa mu turere twa Nyamasheke na Rusizi ntabwo haravugwa ibibazo byihariye, ariko ahandi hose abahatuye bagiye bagira ibibazo bikomeye bijyanye n'ibiza. Bivugwa ko ngo imvura yaguye iri joro ahantu hose, imihanda ikangirika, mu mugezi wa Sebeya uyu mugezi wuzuye, ndetse n'abantu baza kugwirwa n'inzu, imiringoti iruzura, mbese amazi akwira hose asanga abantu mu mazu yabo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko inzego z'ibanze, iz'umutekano ndetse na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bakaba bari gukorana kugira ngo barebe uko abantu bagenda batabarwa. Nko mu murenge wa Bwishyura, imvura yaraye iguye yatumye urugo rw'umuturage umwe rugwirwa n'umukingo. Mu bantu 8 bari baryamye muri iyo nzu, 3 bahita bitaba Imana, abandi batapfuye bakaba ubu bari mu bitaro kandi bakaba barembye.
Muri uwo murenge ahazwi nka Bupfune hari umuryango inzu yawo yaguye ariko babiri babasha gusohoka. Umwana w'imyaka 5 we aheramo ku buryo n'ubu hakigeragezwa gushaka uko bamukuramo. Mu tundi duce nka Gatare na Nyagisozi muri Rubengera hari urugo inzu yaguye ihitana abana 2 mu mudugudu wa Nyarugenge. Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere mu Rwanda Meteo Rwanda giherutse gutangaza ko muri Gicurasi muri uyu mwaka w'2023 imvura izagwa iri hejuru y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi kwa 4 mu bice byinshi by'igihugu. Igice cya mbere giteganyijwe kuzagwamo imvura iri hejuru y'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa. Imvura iri hagati ya milimetero 175 na 200 iteganyijwe mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu no mu gice gito cy'akarere ka Nyamasheke. Imvura iri hagati ya milimetero 150 n'175 iteganyijwe ahasigaye mu ntara y'Iburengerazuba n'Amajyaruguru uretse mu karere ka Gicumbi no mu majyepfo y'uturere twa Rulindo na Gakenke hateganyijwemo imvura iri hagati ya milimetero 100 n'150. Imvura nke ugereranyije n'izagwa ahandi mu gihugu izaba iri hagati ya milimetero 50 na milimetero 75, ikaba iteganyijwe mu bice by'amajyaruguru n'ibyo hagati mu karere ka Nyagatare ndetse no mu majyepfo y'uturere twa Kirehe, Ngoma na Bugesera. Ibice bisigaye by'igihugu biteganyijwemo imvura iri hagati ya milimetero 75 n'150. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda Minema iherutse gutangaza ko kuva muri Mutarama kugeza ku wa 20 Mata muri uyu mwaka w'2023 ibiza byatwaye ubuzima bw'abantu 60 bisenya inzu zirenga 1205 ndetse byangiza hegitari y'imyaka mu gihugu hose zigera ku bihumbi 200. Muri aya mezi 4 ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatanu abantu 158 barakomeretse, amashuri 48 arasenyuka, imihanda 12 irangirika, ibiraro 91 byangijwe n'imvura mu gihugu hose. Imibare igaragaza kandi ko ku mwaka u Rwanda ruhomba miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ibiza. Ni ukuvuga inkangu, inzu, abantu n'ibindi bikorwa bigenda bisenyuka kubera ibiza. Imibare dufite iravuga ko kugeza ubu abamaze gupfa ari 109 biturutse ku biza by'imvura y'ejo hashize. Aba bakaba barimo 95 bo mu ntara y'Iburengerazuba na 14 bo mu ntara y'Amajyaruguru. Muri Werurwe na Mata mu ntara y'Iburengerazuba habarurwa inzu 224 zasenywe n'ibiza. Umubare munini ukaba ugaragara mu karere ka Rusizi aho hasenyutse inzu 123, imyaka yangiritse ikaba iri hejuru ya hegitari 175. Mu myaka 5 ishize intara y'Amajyaruguru yibasiwe n'ibiza inshuro zirenga 1500 zose. Ibyo biza byishe abantu 201, bisenya inzu zirenga 5000, hegitari zisaga 3000 zitwarwa n'umwuzure, inka zisaga 100 n'amatungo magufi arenga 4000 zirapfa. Ni ibintu mu by'ukuri bibabaje kandi bikomanga ku mitima ya benshi. Reka twihanganishe abaturage bagiye bagirwaho ingaruka n'ibi biza.
Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Inkuru y'uyu munsi ikaba isoreje ahantu inkuru yagarutse ku biza byibasiye uturere tumwe na tumwe two mu ntara y'Iburengerazuba no mu ntara y'Amajyaruguru. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze kugira ubuzima bwiza, Imana ibarinde ibiza n'ibindi bibazo bijyanye n'ibihitana ubuzima bw'abantu. Mugire amahoro.